Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat manipod. Iti pagama nagpailinga di tinagan nga Aris adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagay ayamak dagiti babae. Aging ga asimbang bay ti bukod ko akarma. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Aris. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasano tayo ito yan, Aris? Masikog ako na. Masapol nga ikasarnag. Awan pa urnang ko, Miles. Nauman lugot ka. Uray, ijay ka pala boarding house kong agyan. Ijay tangag din man. Agkasartan to inton makaurnungak. O sige, umanugot akiti kayat mo. Sana bali, tamabalin ko matlat at agtrabaho iti pagpapayak a call center. Uray masikug akon. Iti kasta, matulungan ka nga agurnong. Kaano ka nga rod nga umay boarding house ko? Uray itakuman tulungan na ko maamang yakar kadagiti gamit ko. O sige, ay talaga yan. Dadanisantan nga agrana diti pagnadadak. Rabi imot ngamin ti trabaho. Siyak, aldaw. Agot aganos na Anya ngay nga rod, awan maaramidan ta. Kaano gayam ti kunam apanangyam amum kanya kanitatang mo? Sige man, no kaano ti kayat mo nga ipapanta iji baryo mi. O sige, iti sumaron apa nagsweldo ta. Mangalak iti bakasyon ko. Kastamot kan ka. Taagawid ta ijay lugar yung. Ay, maragsa ka nakamakamammoken ka balasang kao. Ay, at dagayam na sikugan ni Ares ngam itala ang amaamwag. Maragsakan akmat amakam mo kada kayo, tata. Kahit kaano nga iti plano yu apa nagkasar iti anak kao. Ay, agwatatang, agurnong kami pa'y. Anya, ay na, magagaran akmat lakit nga ron na makakita ni ti apu kao. Kamaudyanan na, at dan tumitlangin apaw. Mapadasak mutlangin ti agapo. Apay tata, awan ka di pa'y anak yung anasawaan? Ay, awan pa'y balasang kao. Wala ang met dagiti anak kao. Ti inauna, aday jabrawd. Jak amon wada plano na mga asawa. Taging ka itakit, awan pa'y met kaayan-ayat na. No kasta, agmay-may sa kayo nga rod dito tata. Kapilitan balasang kao. Tagigyan mo't ni Aris ijay syudad. Ay, adda tamanan dito yung syudad, Aris. Back to normal manan. Wen nga rad, mayatirik na no kastoy. Asag paminsan kat makabakasyon da tao. Makain na ti tao. Wen nga rod O sige, panawan ka pa'y Tani, nadanon man ti oras ti panagtrabaho. Itulod ka na. Saanan? Agbambannog ka laang. Aginana ka laangan. O sige, mapanakon ha. O sige. Ay, makapaboring mo dito boarding house nagmay-maysa ka. Ay, urumuarak man. Unak man agsyat oray, talo abote lang. Mapanak iti beer house dito asilig mi. Dita nagpalabas iti oras. Nagpintasan tiag may sa babayan na katugaw iti dadyaman ta. Asit gak man ta makiamamuak. Miss, agmay sa ka kadi? Mabalinti makitugaw. Sige, Manong. Agtugaw ka. Siya gami Aris. Anyat nagan mo. Siyakmat ni Olive. Mano titawan man. 18, Manong. Apay ka di.
Agad-adal ka pa ilang aral. Well, manong. Awan ka di boyfriend mo? Agmay may sa ka di nga umay ditoy na the boyfriend ko. No kasta, mabalin ko nga ro ti agaran. Ha? Kwa? Mabalin ka di nga laan ti CP number mo. Mabalin, manong. Nadano ng ti lunch break. Makabandog mat. Nagado ti trabaho iti opisina. Hanggang maawan ti bandog ko. Tunggal malagi ko ni Olive. I-text ko man. Ibagak nga kita kami manan ni Jibir House inton rabi. Barang kayat na. Isend ko na. Mailiwak na makakita ti dadya babae ha. Naragsakak na iso tikat kadwa ka. Nag-reply Dagos. Sige manong. Basta sika. Anya nga oras. Reply ka Dagos. Ibagak nga kita kami iti alas 8. Agyaman na kadi nga. Pinatgam tikid daw kung agkita tamanan. Mailiwak kamin kan ka. Awan na niya man na. Oray siya. Mailiwak matkat ka. Kailiw nakmat. Kahit mo asawan, ay-ayatan nakadimat. Nga. Amangan nalukon na tulang. Ano saan? Adamat kaayan-ayan mo. Ano? Adan asawa. Awan pa asawa ko, Liv. Barwak pa'y. Anya nga'y sungbatan na ka din. Iti day ta kinagwapong. Kasla imposible nga awan kaayan-ayat mo. Sungbatan naklakit di. Di, adanton kaayan-ayat ko. Sige man laangan. Sungbatan kan. Mabalin ka din agsarita ta. Sakbay asumrek ka iti trabaho. May papanitian niya. Ada nakakita kan ka di warehouse nga asidaglaang ditoy. Ada kanu kaduam a babae. Ubing pay. Kan napintas. Asin namat atarabitab din nagipulong kan ka itikasta. Amangan no nagkamalilaan. Amangan no kaing-ingas ko lang tinakita na. Sige. No saan mo nga aklunan? Di saan? Mamatiakan ka. Kat sapay kumatagsa sa uka itipod no. Di na kumamutlukwan. Aris. Saan ko naknarunan? O sige, inakon. Amangan no maladaw. Agyaman na ta pinatgamutikid daw ko nga agkita ta ditoy. Api kininasan. Mapagkidak ka di mati napintas akaayan-ayat ko. Gano'y sa kailiwkan. Aris? Miles, anya tararamidam dito eh. Saan gayam anak kamali dyan nakakita kan ka? Talaga asi ka tinakita na. Kat maikadwan adaras na ito'y apan nakakita na kan ka. Pasensya kan, Miles. Ngam ni Olive itan ti ayayatak. Anya? Awanan ka itibain. Kasta itan ti bagam kanyag. Awanan ka itibain. Manangalilaw ka. Awan sirsirbim alalaki. Kaya? Aris? Asino day jay? Asawam ka din? Saan? Diyak ang kasar ni Miles. Tasika ti ayayatak. Ngam, nasikugan. Saan ka kadi amaasyan kan ko, ana? Iso ti rumba nga ikan laysam. Angam, sikat ti ayayatak, Olive. Pasensya kan. Ngam, nadismaya akon kan ka. Kinunam kanya nga awan ka ayan-ayat mo. Ngam adagayam na sikugam. Amangan no aramidam tumat kanya tinaramid mo kan ko, ana. Di kasayatan nga aramidam. Ingkag ki daw iti pamakawan na. Utot mo ti sikugma. Makonsensya ka kumawad. Pasensya kan. Ngam aglin ni patan. Talaga kadiasan kan amalapdan iti da ito nga ramidan. Anya pa'y laang tigapong agdan nata. Saan na kun nga ay ayatan? Saan ka di? Gapo taday dya babae ti pinili. Awan kamin ka ni Olive. Winaswas ng ti relasyon mi. Pues, inosar na ti utak na. Nakita na no kasano ti kinaawan sirbim a lalaki. Iso anadismayakan ka. Agpakpakasiyak. Urnusan ta kumati amin. Para iti agbalin nga anak ta.
No desidido ka nga ornusan tati amin. Sige. Ipakitam kanyak ti ornong mo. Ah, Ken, no talaga adesidido ka amang ikalay sa kanya. kuha. Awan may pakitam. Ta saan ka anagurorno. No dikad, inaramat mo lang ti kwartam anagragsak. Siyakla ang tinagurorno. Aris. Diyan ko nalapdan ni Miles sa pimanaw. Napukaw konti dua a babae itibiyag ko. May salangan tinabati. Tilang nam amok itiklaba. Ngay so ti pakaib ibusan ti kwartak. Tinasayad. Ison ti ayabak dito hingagyan. Tapno saanan hingagyan itiklab apagkitkitaan mi. Agbaliwak matan. Mangrugiak. Agurnungak para iti masakbayan mi. Hi, Aris. Nasapa man tiyo umay mo ita dito club. Ti amok at inton agsweldo ka tiyo umay mo. Imayak, tada kahit mong ibagakan ka. Kat sapay lang kumataw manlugan ka. Anya day na. Kahit kung nagtinatan, agikat kan itiklab. O sige, umanugot ak iti kayat mo. Iti may sa kondisyon. Anya rita? Tunggal ang sweldo ka. Iawat mo kanya ti buong asweldo. Sige, itad ko ti buo asweldo. Kat sikat mangi budget. Apay nga ta kanayan mo tanadyak makaturturog. Madlaw ko nga rod ako mutkutom kamatan. Awan pa'y ganas ko namangan. Kaduan nak man nagpa-check up. O sige, kuyugan ka nga agpa-check up inton bigan. Sige nga rod. Tapila ito kiti maturog ita. Kasano ito yan, Aris? At the kidney failure mo. Masapol nga agsardeng ka nga trabaho. Gaputa agpaagas ka. Kasano titulagan ta nga itad mo kanyak ti sweldo. Kastoy lang araw doon ti kasasaad ko. Dahil tapay lang ti pampanunutan. Rumbang lang. Anya nga'y ti masakbayak ken ka ita. Alangan mo't asyak ti mga iwan kan ka. Ah. Day takit din agay aywan iti masakit. Laglagi pa. Imanugutak asimurot kan ka. Gaputa nagmayat ka amangitad iti buo asweldong. Ngam itataag sakit kan. Pangalaam ngay ititad mo. Iso apasensya kan. Doang subli akman ng ije club. Kasi ka, agpaagas ka pa'y tapno makatrabaho ka manan. Anak ko. Kapay asiksi ka lang nga nagawid. Ayan ngay ni Miles, naganak ka din. Tatang. Kapay nga agsangit ka matayin. Anya ti problema. Kinapay akimutong ka. Ada sakit ko iti kidney, tatang. Anya. Kat ni Miles, sa dino ti ayan na. Pinanawan nak. Tanagbasulakan ko na. Gat pulos adinak pinakawan. Anya. Ala, awagam. Tasyak ti makisarita ken ko ana. Awanan kong takukan ko na, tatang. Anya. Nagkasanon ti apo ka. Kaya't naasawain. Jakon makita ti apaw. Basol ko ti amin, tatang. Katita, ikaro kong dagiti basbasol ko. Apay. Anya nga minti ko na mabasol mau. Dumag kayo. Ta istorya, tinapasama. Kasano ka nga ron itan anak kao. Awan mo't gayam urnong mau. Tayong gastos mo mo't ti kwartam iti awan sirbina babae. Kasano nga iti pa nagpaagas mau. Ano saklatan dati sakit ko? Agigat ipulang ko ti bulod ko abiyag. Ay, di ka agsao iti kasta. Adda kami pa'y mat-apamilyam. Ala, kasaritak ni Manong mo iti abroad. Di yun iraman ni Manong. Kaasimat no isa ti aggastos iti pagpagas ko. Aghirbalak-latan. Barag agmilagro nga agimbagak. Saan? Jakmet kayat abuyain kalatan na kasta.
Awagak ni manong mo, itamot laay. Anak kaw, ada dito'y abay kaw, ti kabsat mo. Kaya't nakaakasarita. Sige, tatang. Ipasublat yung man nga ron kan kuha ti cellphone. Takasarita. At to'y ti silpaon, anak kaw. Kasarita na ka ni manong mo. Hello, Manong. Oh, kumusta ka, Aris? Okay lang, Manong. Sanda ka pa kadanagan. Anya asaan? Anya nga miti nararamid mo, aya? Sorry, Manong. Aklo na ka nagbasulak. Urag babawayak. Naladawan ti amin. Ana, agpaimbag ka. Tulungan ka iti panagpaagas mo. Ngam pangasim tagnakam ka kuman. Di mon ulitan dagiti kamaling ay nararamid mo. Wen, Manong. Ikarik. Agbalbalib ako. Aging gaita, agpapaagas akpayla ang Mr. Lonely. Pilpilyak dagiti taraon nga ipapaunag ko, iti kasta, umatidog pa'y tibiyag ko. Mangnamnamaak nga iti maysa nga aldaw, kat agkita kami kini Miles, kastamot ti anak ko. Dahito man ti pakasaritaan, to'y pagayam mo, Aris. Agyaman ak pagayam Aris, iti dahito'y apakasaritaam. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, kat saan mo nga ulitin, dagiti nagkamalyam. Idawdawat ko met, asapay la kuma, tamakitam to, dagiti aginam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Aris, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan at Gemma at taga San Fernando City, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kunada, mariknam ti patid ti may sa atao, no awanen da ito ikan ka. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Gemma, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Umangon nga ditan, Gemma. Anya orasan. Wala daw ka manan amang lukat iti pwestom. Anya kamutan Ernesto. Nasapsapa pa ilaan man. Maladawak lang arudon amang rikap iti pwesto. Kaya't mo amasapak pa'y amapan mang lukat. Di pa'y makainanamot da tao. Magandar man ang tikin nasadot mo ako na. Dagiti kapadam nga da pwesto na naglukat dan. Sikalat maturog. Awa na, gumatang dagiti customer mo iti sa bali a pwesto. Takasano, nakarikap pa'y lati pwesto. Alangan mait ngor urayan da ka amang lukat. Saan laang amay may sa ti customer? Ado ti gumatang, gaputa number 1 akasapulan ti tao dagiti lakuta. Amin at tao agkasapulan iti bagas. Kan ado dagiti adataraken na agkasapulan iti feeds kan mais. Nagadupay la sa umet. Bumangon ka dito, suyatang ka iti danaw. Wanan boss, bumangon ako. Ay, makapasron ti kasto ka nagbiyan. Hello? Ado ti matrabaho dito yung farm kita. Ang mga nusana ka makawin no rabi. Dito kami kalkalapaw maturog. Agpuras kami kadag iti bunga ti mangga. Narigat mo't kay talagkulatan kadag iti tauhan ta. Kasta ka di? Kat iso ti ko nam. Wen. Sige nga rudon, idepulkon kat adda gumatang. Bye! Nasaysaya at pa'y di kan agaw-aw. Awan tumot lang ti wayak na agkunay na daka. Masapak kiting agrikap tapno makainanaak mo. Magno! Manang! Isimpa mo dagiti tagila ko.
Iyo nagmon, dagiti adda di tarwan. Apay ngay manang. Nasapa pay laeng. Inton kwan, agungat manin ni Manong. Sigurado nga agdamag tumanong kanyak dayjay. Saan mo nga ibagbaga na sa pataan ng rigap? Saan mo akayat na masapa kamot ang makainan na? Ha? Ay, kayat ko na manang. Anya pa lang arupter aramida mo ngay. Agkunay ka na. Ay, iwan manang. Sige nga raw. Ipaunag kong dagiti nakarwar at agilakaw. Auntie, nasa pakamot ang nagawid. Inbag man ta pinalubusan na kani Uncle Amasapa amang rikab. Milagro no palubusan na Amasapa amang rikab. Ne, apay nga rod anasapa kayo ang nagawid ngay, auntie. Saan ka no ang makaawid ni Uncle mo itarabi Iso nga ginanaak mo't Oray sagpaminsan lang. Ay katuan mo't auntie. Ay sige, sumra kayo nga rodan iti kwarto yo. Addan ijay dagiti ubeng, agar aramid da iti assignment da. Ituloy ko matagluto, tayaban kayon tulatan no makaluto akon. Ay, sige man nga rod, Ana. Kaya't ko nga ipapas ti maturog. Subbutag, dagiti ado apoy puyat ko. Ana, ayan di pinatimplak akapingay. Ato yan, auntie. Agyaman na. Nagarmosar ka dimot lang dagiti ubing, sakbay asimrot da iti pagadalan. Wen ante, kasta ka na yun ter aramida. Pakanak ida nga umuna, sakbay asumrot da iti pagadalan. Ay, nay. Adag tuk-tuk-tuk. Mapan ko pa'y kitaan, ante. Syakon, ituloy mo dagiti trabaho. Sige nga rod, ante. Ernesto, apay nagsaba ka. Kunak man no ado ti trabahuan nyo ijay farm. Intulot ko ni Diego, tada emergency na. Aganak ka nun ni bakit nan. Kaputasan mo anam naman ang masapa nga agawid. Aramidin matan, ti kakaya mau. Apay, napananti panunot mo, bakitan. Amom lang aro din, akagurkurak. Nukasta maladaw ka amang lukat, nga maramidin pa'y lang, mate. Sobra mo't hindi pa nagsasaom kanya. Na. Awan ka diti karbengak nga ginana? Saan tayo pa'y mo't nagbisbisin? Gamapay kasta ka. Kaya't nakapagtrabahuan na pagtrabahuan. Apay, urayin pa'y lang agbisin da tao, mate, sa kagtrabaho. Hingkag sukatan. Tayong kalukatan ti pistom. Sa anak pa'y anak kadigos. Kan mga anak pa'y mo't asawa nak Ernesto. Sa anak atagabo. Tapno surutak ka. Hey! Ko! Pinagtapis ka ngay! Awanan kay tibain! Talaga di ka mabagbagaan. Sumungbat ka pa'y lang, mate. Yung karigatak lang arudan tinangala iti pistom. Kita kasta ka ti bagbagam kanya ka. Aramidam nga ruti kayat mo nga aramidain. Takitag man no niya ti mapasamakin ka. Awag ganas nga agawit tawampay na sayat ang masangpitan. Namnamag nga da ka pa'y lang iti pistom. Ada ka pa'y malang agbuy-buy at TV dito eh. Kas kalag bibiyag mo't aray na. Naimbag pa'y di baknangan tao ray baknangdan kat nagagat dalatang agtrabaho. Ala, ante, agim impaki kayo matan. Papalan nyo ngay. Agawid ak pailangan di balay. Nasakit tinakam ko iti panang tapis kanyak ti asawa. Nalitom pa'y lang agpaiso day tapingping nyo ante. Saan nyo lat ako mga minan asinungsong batan? Tapno saan na kayo akinabe? Naumak mo ta namang sursurot latan iti kayat na mapasama. Kasano nga rudan dagiti ubing ngay? Iburidak lang ti isurot ko. Mabati dagiti talong agad-adan. Sikapay lang ti makaammo kadakwada. Ay? Ang mga noad-adda ang makapungtot ni Uncle. Urayak asukunan na kijabalay. Masapul nga agkid daw nga umuna iti pamakawan. Gapo iti naramid na kanya. Ante, anya nga iti ibagak ka dagiti ubing no agdamag da? Ibagam anagawid ak ijabalay mi. Adda ka mo, tanakaw. Imbag man, tanakapasyar ka. Wala na. Kumusta kayo ngay? Dituyak pala kumaiti sumagmamanungal daw. Ti asawam nga ay dagiti talungan na kiyaw. Tilang met buridag mau ti ingkuyog mau. Nabati dagiti talong anak ni taagad-adal da nga rod tatang.
Sana bale, adamot ni Ana ang mga sikaso kadakwada. Ti asawam ngay. Masuro na kan kwa na nanang. Tinapis nakit din. Gaputa sa anak anasapa ng lukat ije pwesto. Amo may talaga gat di asawam. Nusadot nga ta di asawam, jakla amaw no anya ti biyagyo ita. Saan na kayat nga adda masayang nga oras. Ngam sobra mo't tatang. Para maminsan laang mo't amala daw ha. Aramidon ng tikas niya kanyak. Ala, ano sa manak ko? Di mo latan sungsung-batan no kasya nga akong ungay. Tapno saan nakaakabilan. Nagasat ka pa'y kitdi Taiso tinakiasawaam. Dagijay daduma di ta nakiasawa. Kat problema da ti asawa da. Tabartek dalang arudan. Sadut dapay. Hello, Ana. Kumusta kayo ditan? Kumusta dagiti ubing? Nasayat damat, ante. Damdamagan da nga rod. No kaano kayo kanong maagawid. Kat ni uncle mo ngay. Anya ti ibagbagana. Awan mat. Naibagak tupay asukunan na kayo. Kat nagungat kit din. Agawid kayong tulad ta kano numangsan kayo. Ay, oo na yun day talalaki. Talaga gayam nga awan plano na amang sukon kada kami. Un ante. Iso an nasaysayat no agawid kayon. Ay na, mailiwan dagiti ubing kada kayo. Kaasi damad. Kan manon nga aldaw ang nakasarado diya pwesto yo. Ay, ang mga numapukawan kayon iti customer. Kan, ang mga nukumarkaro ti ungat kada kayo ti asawa yo. Ano saan? Ang mga numakabirong iti sabali ang babae. Ha? Amoy ante, sana nagawid iti rabi ay. Anya? Saan ang nagawid? Sa dinungarot tinagturugan na. Saan ko nga mo, ante? Sige nga, Rod. Agawid kami. Ang mga no agaramid pa iti kalukwan day tanga Ernesto. Nakalagip kamot langin nga agawid. Uwan tatang. Berbero kandak ka nun dagiti anak ko. Kan saan ka no anagawid idirabi ni Ernesto. Kan awan plano na amang sukon kada kami dito. Kas nakunakon anak ko. Aganos ka. Ano sa munti asawam, ta asawam ka nga rudan. Awanan ti maaramidam no saan nga agan anos. Anya pa'y nga rod ngay. Ngam saan ko mamat nga agkabkabil Surutem lang ti pagayatan na, anak ko. Saan mo mat apagdaksan ti bagbagana? No di kat pagsayaatan nyo, mate. Ti asawak sapay ti kanunungan nyo. Saan nga iti dayta, anak ko? Kaya't may nga da ka akanayon iti nasaya at akasasaad. Kaya't may nga ornusin nyo ti saan nyo apagkinkin na awatan nga agasawa. Di mi kaya't nga agsina kayo, takaasi dagiti anak yo. Masaya ta na panunot mo mitla tinagawid. Talaga gayam nga awan patagkun kan ka. Di na kun pagan ano asukunan. Kan saan ka pa'y kano alagawid idirabi? Laglagi pem asaan ka pinapanaw. Sika ti pimanaw. No amom ti dalan mo pimanaw, di amom ngaro ti dalan mo ngagsublay. Wan, amok. Adda sigurun sa balingay ayatam. Iso akastakan kanya. Ipakpakitam laang nga awan patagkukan ka. Awan serbi dagita problemaan. Ti problema ita, manon nga aldaw ang nakarikap di pwestom. Awan ti kita. Kasanaw? Awan ka mga aglakaw. Ada nga ron pagbayad mo ti abang mau. Lugi ka asi mumulagat. Ano kasta? Wan, dayta ti adda dita panunot mo. Kwarta laang ti kapatgan kan ka. Dumteng to ti panawan ang maawatan nak sika. Sa dino nga ospital, sir. Sige, sir. Umayak itamat laang. Bye. Magno. Abay manang. Darasam ti agunay. Irekap mo to'y pwesto, tamapanak iti ospital. Ha? Na-disgrasya ni manong mo. Kat critical ka no, ti kasasaad na. Ay, urayan da kun manang. Sumurutak mati di ospital. Darasam nga rod. Diyak ni namnama mapasamak na ito iti asawak nanang.
Kasla dyan maklon nga awanin ni Ernesto. Patib karam ko matipakinaka mo, anak ko. Di mo ko maipalubos nga dadaka sa mapasamakan ka. Laglagi po mga awanan ti asawa mo. Kasanulaangan dagiti anak yo. No adamot da ka sa mapasamakan ka. Pagkalmaam ko matirik na, anak. Saan na kapakadanagan, nanang? Kabalak na ito eh. Aglalauklaan ti marikriknak. Apay ang napasamag na ito iti asawa. Apay. Awatan tayo kuma asi pupuso tinapasamak iti asawam. Tapno saan tayo unay ang masaktan. Nalabit nga agpatinggalaangan dito iti naikadang abyak na. Laglagi pum kuma. Abulod tayo laang tibiyag tayo iti namaswa. Nagsapapin mo sa iti asawak, nanang. Ti patay kat dumtang latta. Nagdudumala ang awagas ti idadatang na. Ernesto, pagkawanan na kumakadagiti nagkurkuranakan ka. Pagkawanan na kuma. Ante, tan itabunan ni Uncle. Anya nga iti plano yo. Masapon nga agagawa kita, ana. Awanan tinamnamak amang tulong kanya. Gaputa awanan ti asawa. Surutat dagiti pagayatan na idi si bibiyag pay. Iti kasta, saan nga agbisin dagiti anak ko. Nawaya kayon, ante. Awanan ti mangiparit kadagiti kayat yo nga aramidan. Agpaiso nawaya akon. Nga maawan mo ti katulunga. Ti bagbagiklaan nga tinamnamaan. Iso ang maawatak itan ni Ernesto. Ita, awanan ti sayangat nga oras, Mr. Lonely. Kayod kalabaw ako nada para kadagiti upat nga anak ko. Kat tunggal malagip ko ti asawak, agtedtedlatan dagiti luluhak, gaputa kailiw kon ti asawa. Tuy pagayam mo, Gemma. Gemma, pagayam ko, agyaman nakiting ka, panangipatulod iti pakasaritaam. Kat ti makunak, anusam nga isakad dagiti anak yo iti day di asawam. Ala, ituloy mo ti aggagat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Gemma at taga San Fernando City, La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan as Cindy at taga-probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Namimpinsan ang nagbaliwak gapo iti naramid nilakay ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cindy. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti sumaruno ang mabalin nga apitan kadagiti mulam lakay. Mabalin matan nga apitan dagiti kamote, ken naluom apapaya. Kasta matan dagiti guyabano. Ay, isong arot ti isarunok nga ilako iti palingki. May ibusan di lakok ang maisken mani. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, ipaibus mo rod dagiti lakog. Kalpasan na, umay naktutulungan nga agapit. Saan nga aldaw ti tiyenda ita? Sigurado ang matumal. Saan mo anamnamaan ang makalako ak adagos? Sigurado ang mamalumanak. Sige, agpatulong ak tulatan kinibong nga anak ta. Inton malpas ti klase da. Total,
Nagagatmat at tumulong dayjay. Nasaysaya at pay lakay. Tani, makumikumak ijay palingki. Anya ngay divina, nakapaibusa kon itilako. Sa dino nga iti pagkikitaan tayo apag-iinuman. Urayan na ko. Basitan to lang. Agkuyog tan amapan iti balay ni Mari Belen. Birthday na ita. Sigurado nga ado ti arak ken pulutan. Ayos nga rod. Saan tan nga aggastos iti arak. Ta sigurado nga ado ti arak ijay. Tapada tamet amang nginom day di abelen. Iso nga rod ako nak nga urayan na kon. Tagkuyog tan amapan ijay. Mala, tulungan ka nga rodan. Tapno daras maibos day talakom. Napardaga manin nga gawin. Sigurado pag titinulungan da ka manin na sermonan dagiti agama. Napay ka nga minanagana sa uminom iti arak. Naday na. Nakadanan na kundi tayo balay ni. Imbes nga tuktok kantaklangan. Tapno may dalukatan tiruangan. Sanga po, lugat taluti, mabilang ikimayaw. Semang, ba't grabe ako siya tilinipat ma? Bigbi, gaman na siya matladay day. Day, nay, sirog, salamagay! Kung nagdumad nga oray sa anak nagtuktak, katilungatan niya tiruangan. Unay kayo matananang. Rabi ilang arudan. Nakaar-ariwawa kayo pailaan. Nakababain ka dagiti karuba. Mga laki din to'y napintas nga na kaya. Dagungat man ako na ko. Ala, sumra kayong arudan. Nakababain ka dagiti karuba. Ni Tatang Mike, nagatulog ko din. When, nanang, tanabannog iti trabaho na. Nasayag mat nga ron. Tapno din ang sermonan. Dito ako sa pamaturag. Tapno diyak masingan ni Tatang mo, ha? Mangan kayo pa'y, sakbay maturog kayo. Nasaan na nako? Ang anak ko ni Jay Balay Tablen. The birthday ng amat. Anyamanen nga oras ang nagawid kay di Rabi. Diyak mo lang kay. Nabartugak ngamin. Unay matanti kasta nga ramid mo. Bimabayan ka, amam Martek. Sakto pa nga asawam kat sa anak nga gininom iti arak. Nagawis nga rod ni Belen, ta birthday na. Kat mabalin mat asaan ka nga uminom iti arak. Anya kamutan lakay. Agas ti bannog ko ti panaginom ko. Iso adi mo iparit. Aginom kamit no kayat mo. Mabayag ka kadipay nga agsukat, Cindy. Agrubaten ti Jay, apangiluganam iti lakom. Sikalangan ti ururayin da. Wen ka di, mabitlangan. Pangasim abakat, agawit ka amasapa. Saan ka manen nga agbartag? Ay, unay kalakit din, ay alakay. Bigbigat nga maagsersermon ka manen. Kit-kitaam nga agrub-rubat ti tao amapan aglako. Di ka kadimang malas. Dayta kat tirigat na. Ta saan ka amabagbagaan? Ala, darasam ti agsukat. Aldaway! Kasano ngay Cindy? Basitan ti tao. Agawit takit kay. Wala, bigat tumanan. Sa dino ngay ti pagginuman tayo. Awan mo't amok amabalin ka paginuman ita. No kayat mo, ijay tan balay yung aginom. No ijay balay ngami, saan lakit di nga umanugot nila kay ko nga aginuma. Sige no kayat mo lakit di nga ijay ti paginuman ta. Wen, gumatang tan iti arak ken pulutan, sakbay amapanta ijay balay yung. Agtugaw ka pa'y lang dita, tay lutok pa'y ti pulutan. Di pa'y simangpot nila kay ko, tay so kumati paglutwag. Imbag ka pa'y, ta saan nga iparit nila kay mo nga aginom ka? Kasano nga iparit na ngay tuturay isukot umininom mo't iti arak. Mayat nga rod taad da kadwam nga aginom.
Ay, Ay, gayam. Adda iyam amukken ka, akainuman mi mo taong. Kaaruba mi. Balo day jay. Payabak inton sumangpot nila kay ko. Galante nga agpainom day jay si ka. Ay, kat mayat nga rod Mala, mapan ka nga rodin agluto. Tapangurayan takin nila kay mo. Manong Miller, isugayam ni Cindy. Best friend ko. Kan kadwak ngaglaklakong at lang iji palengke. Cindy, iso di kun kunakan ka akaaruba mi. Nice meeting you, Cindy. Nice meeting you, Mat, sir. Manong ko namlatakan niya ko, Adi. Ang arod, Manong. No iso ti ko na yun. Sige, itagay yung arodan. Tapno makaado tayo. Ay na, talaga nagsakit ti ulog, Divina. Ibusak lang ti kapit, kalpasan na agawid akon. Ado ti miskul nila kay ko iti rabi. Jak na sungsungbatan, nareplyak laangan itay makariingak, agong umot manun. Kasano? Makaumay ka aglako di palengken ton madamdama? Ay katun sayang mat ti malakwak itang aldaw no sa anak aglako. Kunamot ngamin ana sakit ti ulom. Idigos ko lang daytoy. Mayat tumanin tirik na. Nasayat man, tanakaawit ka, bartek a babae. Ay na di nakbigbigatan, Ador. Amumot akastuyan ti style ko. Agtrab-trabaho akmat Sa anak mat akas la kadagijay daddo mga asawa dita nga agbinggo kanoan niya pa'y akita ti sugal ti bisyo da. Siya, aginumlaang mat, numalpas ti trabaho. Kasano kami matakabalay mo amadantanagan no kasta saan ka amakaawid? Nagkuna ngamin amadanagan kayo kanyak. No sa anak amakaawid amuyulatan. Kano mabisin kayo, mangan kayo latan, nga uray sa andak nga urayan, ta saan kumat nga awit ti kaldero, maawatan nyo. Saya atadakan, kunak no saan kan nga umay aglako. Ay, masurunak nga rod. Nagadupay lang amin asermon ti asawa kanya. Imbagam ko mga min nga ijay kabalay anaturog. Imbagam mat. Ay gayam, kuna ni Manong Miller, umay dito palengke inton malam. No kayat mo kano ti aginom, sukunan na ta. Ada kaming bukod na alugan day jay. Kan iso kano ti agpainom. Ay katuan Iso ti agpainom o di sige. Kasanon no makaungot man ng di asawam kan ka. Ay na, awan mo't lati maaramidan day jay. Imbag man, ta saan nakaakabilan? Manipod nagden na kami, di nakpay kinabil. Ay, adapigan ibaga. Anya ngay day ka? Kurso na da na kansamot imanong Mira. Tila sasawamot. Pagkunamat. Damag-adamag nga road, may papantan ka. Sakat ko na nga umay na takanusukunan. Bigat ka manen anakawid. Nairuam kan iti kasta nga ramid mo. Apay, addan nang isukatam kanya. Kat idjayan ti pagturturugam. Nagrugit matan ti panunot mo? Kasta ti pagkitkitaam kanyak nga asawam? Imbaga tay amok akargador iti palengke. Adda nang sukun kada kayo kini Divina anakakotse iti kalman. Saket saan ka anagawid iti rabii. Ije ka di balay da Divina nga agpaiso ti nagturugam. Kat, ijay mata talaga. Pagturugak kumapay ngay. Tibagbagam anang sukon kada kami, kaaruba da Divina day jay. Maamwak lang at damadingar aramidam. Jak amo no anya ti maaramid ko kin kasindi. Paspay laang ti inom Divina. Makaungutin ti asawak. Adda ngamin nangidanon nga adda imay nang sukon kadata ditoy. Kat maluksaw sa. Amangan noan niya pa'y ti maaramid na kanya. Ay, sayang nga rod Sapay agaw awis man ni Manong Miller. Ibagam apas pay laang. Uno saan? Da kayo pay laang ti aginom nga uray awana. Katanya pay ngay. May mayat lakta kumamot. No, da ka. Naimbag man, ta saan ka anabartag anagawid? Saan na kayo asinukon tay balo akaruba ti gayem mo? Nakaamwam manen abalo day jay. Sana nanaskan amaamwam no asino tinakaamwam. Kat,
dayta, no naamam abalo. Siguro. Kaya't nak na isukat iti dayjay abaluan niya. Sumardeng kan, Ador. Saan aday ta ti birbiro ka? Manginumak ngagpaiso, ngem sa anak alalakero. Kunamladay ta. Alangan nga rod, nga aklunem, nga dalalakim. Agim imon ka iti angin, Ador. Ulitak man na, awan mading nga aramid ko. No agpaiso nga awan madi nga aramid mo. Agawid ka amasaba. Agawid ka asan anabartek. Kasta tinanakman a babae. Ngem no di mo maaramid dayta, kaawatan nga adtamadi nga aramid mo. Iso dinanon kayo niti paglaklakwan nyo, tapno sigurado ang makaumay ka, ading Cindy. Amangan no makapungtot ngamin ti asawa kanyak, Manong Miller. Ay, apagpiit lang nga, ading. Agawid kayo mo't lang nga dagos. Kasaangay ko ngamin. Di na kumamit paayan, Umanugot kan Cindy. Sigurado nga ado ti imported nga arak. Uray raman ang laeng. Sige man lang. Ay na, talaga sa anak ang nagpapawi ang simulot divina. Ang kakay mas ngarak dagito Italang amaraman dagiti ngarak. Kat kasano nga rod ti panagawid mo. Di ka unay aginom, taamangan no saan kan ang makaawid. Sana ka makaawid. Adamad balay ang pagturuga. Kasano nga no agungot man ang ti asawam kan ka. Makamuditan. Agriring ti cellphone ko. Ay, nabarto ka. Diyak manan kinabailan tinagawin. Nibong mati umaw-awang. Hello, anak. Nanang, ayan nyo ka di. Ni tatang, timanawan dito'y balay. Anya, napanan na kano. Basta ko na mata pumanaw. Di na kanon kaya ter aramidam. Kansaan kanon nga agsubli dito'y balay. Anya. Kasanuitan nanang. Sige anak, agawid akitamat lang. Apay anaaramid da ito'y nitatang iyo. Kasanulaangan tibiyag tayo. Apay apimanaw. Basol yun, nanang. No saan kayo kumangagin inom? Saan kumangay naramid ni tatang tikastoy? Saan kayo manan anagawid itirabi Pakawanan na kumanak ko. Maudin day jay apanaginom ko. Saan kun nga ulitan pa Rumbang laang, nanang. Isong agbaliw kayo kuman. Ikari ka na, agbalbaliw ako. Sa anak ton nga aginumpay. Diyak lakit di kaya't amapukaw ko ni tatang yo. Inaksapulan ni tatang yo, tapag subliak dito'y balay. Amangan nunapan iti kabagyan na ijay madela. Nakasaritak nga rod ti asawak, Mr. Lonely, ngam dinan kayat ti agawid ijay balay, gaputa na umakanon iti aramid ko. Ket dagiti anak mi ti patuludan na iti kwarta. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Cindy. Cindy pagayam ko agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ala, adal ken kadayta. Ti maysa nga ina agbalin ko maamodelo kadagiti anak na. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw. Tabareng agsublinto matlaang ti asawam kada kayo a pamilyana. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Cindy iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.